کوئٹہ تانا صدر حدودہ منوجان روڈ سرا زالبول ٹیچر کوش واردات سیریز کرائم انویسٹیگیشن ونگ مزنی پیش رفت کنانا مرکزی ملزم محمد جان زید دستگیر کو تک چھاپہ نیامہ ملزم لیڈی چوک کلی جیو اچھی دستگیر کنگنا وارداتا کارمرز بو کی موٹر سائیکل و ہیلمٹ ہم برآمد کنک بودتگاں بلوچستان حکومت نے مگاچی چینا چی بہت زورتگیں 81 کروڑ کلدار مالیت 21 گرین و پنک بس کراچی بندرگاہ رستگاں ہما کی آؤ کی ماہا اوالا کوئٹہ و تربت سڑکان سرا حلینک بند محکمہ ٹرانسپورٹ بلوچستان ردا 17 بس کوئٹہ و 4 بس تربتا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تاہا حلینک بند پاکستان و افغانستان نیامات تجارتی چستو ہیران سرجمی وڑا بنداں راہداری تجارت ہم معطل بوگا چی ٹرکا پری ورد و ورا کے اشیاء حراب بوگ بندات بودتگاں وزارت خارجہ بنچونے ردا پاکستان و افغانستان نیامات دو نیمگی تجارت حجم $2 ارب اچھی گیشیں موجودہ بندش سبب دو اینے مگا چی تاجر و ٹرانسپورٹر شدید تاوان دن پانیاں بنجائی تئی کارانی وزیر محسن نقوی گشتہ کی ملکی سلامتی ہچ وڑی خلاف ورزی سرام میں رد عمل ترند بیت پاکستان و افغانستان نیامہ جنگ بندی بوتک اگر دوبار خلاف ورزی بوت گڑ افغانستان پیش دیگ بیت ہچ وڑی شدتی گل اپار کنگ نویت محسن نقوی گشتہ کے اگر طولی سلا چست کن گڑ آئی خلاف ایکشن زورک بیت خزانہ کے وزیر محمد اورنگزیب گشتہ کے پاکستان معاشی محاذ سرا خاصی سوگ مندی رستہ گران نہادی شہرہ سنگل ڈیجٹ سرات کا چینی میڈیا وتی بیانات دیانا محمد اورنگزیب گشتہ کے سی پے کے دومی مرحلہ پیش رفت بتا چستو ہیرے نوکی موہم زیر فوراً ذخائر دائمائے درآمدات حاضرہ کافیان پاکستان مزنی سطح ڈل کابل سربو تک سفارتی بنچونے ردا استی تر و تابا سین کشو چیلے پی سرگی شیڈول بو تک پاکستانی ڈلہ تئی کارانی وزارت سیالداری واقدار و ٹیکنیکل ٹیم ہواران ڈلہ گو افغان طالبانہ گندو نند بھی سفارتی بنچونے ردا استی پاکستان و افغانستان جنگا اداروں کی جنگ بندی یا مذاکرات گو حصہ دینیز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گشتہ کہ آئیے ہندوستان مزن وزیر گشتہ کہ پاکستان گو جنگ مکہ اور آئیے بے پارا ہوار جتائے امور سرا گپوتران بوتک دوئی ملکانی نیامہ کشو چیل مبید دیوالی مراگ شچتران کنانا ٹرمپ گشتہ کہ پاکستان و ہندوستان جنگا ہوار خش جنگ داشتک محکمہ موسمیات ردا ملکی گیشتری دم کا موسم خشک وادی کوانی دم کا موسم سرد بوگے گمانے گلگت بلتستان و آزاد کشمیر لاتی جہانی سرا ہوری پیش گوشی کنک بوتا وادی کے اسلام آباد مری گلگت و بلوچستان ازلہ موسم خشک و سرد بوگے گمان